ariko mbere gato ko tugaruka kuri iryo tangazo reka mbanze mbabwire ko mari makuru mu buryo bw'inshamake ku ntambara ikomeje guhuza igihugu cya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byinshi bikomeza kugenda abivugwa. Reka mbabwire ko drone za Iran zarashe ku birindiro by'Abongereza biri muri Chypre. Guverinoma y'Ubwongereza yatangaje ko drone za Iran zarashe ku birindiro by'ingabo zabo zirwanira mu kirere biri muri Chypre. Ibiro byatangajwe kuri wa kabiri Werurwe 26 aho umuvugizi wa guverinoma yavuze ko nyuma y'icyo gitero hari izindi drone ebyiri zagiye zigana kuri ibyo birindiro gusa zo zahanuwe zitarahagera. Ibi rero bibaye mu gihe ku itariki ya mbere Werurwe mu kwezi kwa gatatu 2026 Ubwongereza bwatangaje ko bwemereye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha bimwe mu birindiro byabwo mu bikorwa by'ubwirinzi. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubwongereza yitwa Yvette Coppel yavuze ko mu birindiro Amerika yasabye ibya British Royal Air Force bya Akrotiri kiri muri Chypre byo bitarimo, bivuze ko icyo gitero cyafashwe nko gutera Ubwongereza. Ati ibyo ntabwo tuzabyihanganira. Perezida wa Chypre yitwa Nikos Christodoulou akaba rero yagaragaje ko nubwo Ubwongereza bufite ibirindiro muri iki gihugu ariko bitakiri byo gukoresha mu bikorwa by'intambara. Ati ndashaka ko iki gisobanuka, igihugu cyacu ntabwo kiri mu buryo ubwo ari bwo bwose ndetse nta nubwo giteganya kandi kujya mu bikorwa bya gisirikare. Ku rundi ruhande ariko Chypre ni kimwe mu bihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi ndetse kiri mu bihugu bifite amasezerano yo kurindirwa umutekano n'ibihugu bigize uyu muryango, bivuze ko iramutse kandi itewe n'ibihugu bigize umuryango umwe bw'Uburayi byahita kandi biyitabara. Bibaye kandi mu gihe Iran ikomeje kwihorera ku gitero yagabweho na Amerika ifatanyije na Israel cyasize yitanye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei mu gitondo cyo ku itariki 28 Gashyantare 2026 ibwo Iran yagabweho igitero gitunguranye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kwihorera nayo kandi yagabye ibitero byakwirakwiye hirya no hino mu bihugu byo mu burengerazuba bwo hagati birenga n'ahari ibirindiro by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ayo makuru kandi akavuga ko igihugu cya Espagne cyangiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukoresha ibirindiro byayo mu kurasa Iran. Indege za Amerika zasubiye iwabo nyuma y'uko Espagne yimye iki gihugu uburenganzira bwo gukoresha ibirindiro by'ingabo byo mu bice bya Rota ndetse na Maron igaba ibitero kuri Iran. Amakuru y'iki cyemezo cya Espagne rero yemejwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yitwa José Manuel Alvarez. Yatangaje ko mu rwego rwo kwamagana ibitero bya Amerika muri Iran bahagaritse ibitero bya Amerika muri Iran bahagaritse kandi ibikorwa by'uko iki gihugu gishobora kwifashisha ibyo birindiro mu kurasa muri iki gihugu cyo muri Aziya. Ati ibirindiro by'ingabo za Espagne ntabwo bizigera kandi bikoreshwa muri ibi bitero, bizakoreshwa igihe byumvikanye na Amerika kubikoresha ariko bishingiye ku mabwiriza y'ishami ry'umuryango w'abibumbye. Ibi rero ibivuze nyuma y'ibyo Minisitiri w'Intebe w'iki gihugu Pedro Sanchez aherutse kandi gutangaza ko aho yavuze ko yitandukanyije n'ibindi bihugu baturanye bishyigikiye ibikorwa bya Amerika byo gutera Iran. Reuters ni ibiro n'amakuru by'Abongereza yanditse ko bishobora kandi gutuma umubano mwiza wari usanzwe uri hagati ya Amerika na Espagne uzamo agatotsi ku itariki ya 2/26 kandi bwo ku rubuga rwitwa Flight Radar 24 rugenzura ingendo zo mu kirere byagaragaye ko indege 15 z'intambara za Amerika zabuye ku birindiro bya gisirikare bya Rota ndetse na Maron biherereye mu majyepfo ya Espagne. Ibitero bya Israel ndetse na Amerika kuri Iran byagabwe bwa mbere mu gitondo cyo ku itariki 28 Gashyantare 2026. Iran nayo yagabye ibitero ku bice birimo kandi birindiro by'ingabo za Amerika biherereye mu bihugu bitandukanye byo mu burasirazuba bwo hagati nka Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait, Bahrain, Jordanie, Arabia Saudite ndetse n'igihugu cya Iraq. Ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye, reka mbabwire ko mu makuru mpinduka zikomeye cyane zabaye mu gihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko witwa Romeo Ngarambe yagizwe umuyobozi mukuru wa CMI. Romeo Ngarambe yagizwe umuyobozi mukuru w'urwego rw'u Rwanda rugenzura isoko ry'imari n'imigabane mu gihe rukomeje kandi gushyira mu bikorwa gahunda yo kubaka isoko ritajegajega riha bose amahirwe y'ishoramari rirambye kandi rikagira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu. Umuyobozi w'inama y'ubuyobozi bw'urwego rugenzura isoko ry'imari n'imigabane yitwa Mark Holtzman yatangaje ko Ngarambe afite uburambe bw'imyaka irenga 13 nk'umuyobozi mu bijyanye n'imari n'isoko n'ishoramari
ku rwego mpuzamahanga, akaba kandi afite ubushobozi bwo guteza imbere ubucuruzi, imikorere y'amasoko y'imari ndetse n'imigabane ndetse no gutanga inama ndetse mu by'imari. Holtzman yavuze ko Ngarambe afite ubunararibonye mu gutegura ingamba mu by'imari, gushimangira imiyoborere myiza ndetse no gushyiraho ibipimo by'imikorere bihuye n'intego z'ibigo, ari nako kandi yubahiriza amahame yo hejuru ajyanye n'iyubahirizwa ry'amabwiriza. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yitwa Yusufu Murangwa akaba yatangaje ko Ngarambe afite ubushobozi kandi budasanzwe mu kuyobora amatsinda akorera hamwe mu nzego zitandukanye, gutanga isesengura ku makuru bifasha abafata ibyemezo ku rwego rwo hejuru, kubaka ubufatanye bw'ingenzi ndetse no kunoza imikorere mu bihe bisaba kandi gutanga ibisubizo kandi byita ku bakiriya. Mbere yo kugirwa rero umuyobozi w'iki kigo, Ngarambe yari mu myanya y'ubuyobozi bukuru bw'urwego rw'imari ku rwego mpuzamahanga muri Corning Inc, aho rero yari ashinzwe igenamigambi y'ingengo y'imari, iteganyabikorwa ry'imari, raporo z'imari, isesengura ry'ishoramari n'ibikorwa by'ingamba z'imiyoborere mu bikorwa bitandukanye. Ngarambe yanabaye kandi Senior Business Risk Consultant muri Deloitte ndetse Touch LLP, aho yari afite inshingano zijyanye n'amasoko y'imari n'imigabane ndetse no gutanga inama, harimo kandi igenzura ryimbitse ry'ishoramari, isesengura ry'imiterere y'inguzanyo y'imari, ibikorwa byo kurengera inyungu z'abashoramari. Afite ubunararibonye, ubumenyi, impamyabumenyi kandi icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu baruramari yakuye muri Bangton University ndetse n'impamyabumenyi kandi icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu buyobozi bw'ubucuruzi yakuye muri Toccoa Falls College. N'umunyamwuga wemewe mu micungire y'imishinga. Umuyobozi mukuru kandi wa Rwanda Finance akaba n'umuyobozi wungirije w'inama y'ubuyobozi y'iki kigo, Hortense Mudenge, yavuze ko kuba rero Ngarambe abaye umuyobozi w'ikigo ari intambwe nziza. Mudenge yagaragaje ko ubufatanye buzarushaho kandi kunoga hagati ya Kigali International Financial Center, isoko ry'imari n'imigabane, n'urwego rw'u Rwanda rugenzura kandi isoko ry'imari n'imigabane, bizafasha kandi kuzana mu Rwanda ishoramari mpuzamahanga ndetse no kurushaho kandi kuzamura ubushobozi bw'isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Urwego rw'u Rwanda rugenzura isoko ry'imari n'imigabane rufite kandi inshingano zikomeye cyane zo guteza imbere, kugenzura no gukurikirana isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda kugira ngo rikore mu mucyo kandi ribe ryizewe. Ati rufite kandi inshingano zo kurinda abashoramari hakumirwa ibikorwa by'uburiganya cyangwa se imyitwarire itari myiza ku isoko ry'imari, bityo kandi bikarinda abashoramari cyane cyane abakiri bato guhomba binyuze mu masoko y'abandi, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Duhindure ingingo gatoya, mbabwire ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda akaba ari umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yitwa Olivier Nduhungirehe, yerekanye ubujiji bw'umudepite w'umufaransa wifuza ko mushiki wabo asimburwa muri Organisation Internationale de la Francophonie. Yitwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'igihugu cy'u Rwanda, Ambassadeur Olivier Nduhungirehe, yerekanye ubujiji bw'umudepite w'umufaransa yitwa Aurélien Taché, wavuze ko Madame Louise Mushikiwabo agomba gusimburwa n'umunyekongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Organisation Internationale de la Francophonie uhuza ibihugu bikoresha igifaransa. Depite Taché uhagarariye ishyaka ryitwa La France Insoumise mu nteko ishinga amategeko y'Ubufaransa, akaba yatangaje ko igihe kigeze ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobore uyu muryango, ashingiye ku kuba ngo iki gihugu gifite abantu benshi bakoresha ururimi rw'igifaransa. Byagaragaye ko rero uyu mudepite atazi inshingano Madame Louise Mushikiwabo afite muri OIF cyangwa se muri Organisation Internationale de la Francophonie, kuko yamwise perezida w'uyu muryango kandi utagira perezida. Ati Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze umukobwa Patrice Lumumba kugira ngo asimbure perezida w'umunyarwanda imbere y'abampatsi ibihugu. Francophonie igomba kandi kuba urwego rwa politiki rukomeye. Minisitiri Nduhungirehe akaba yatangaje ko uyu mudepite wo mu ishyaka rifite urwango rushingiye ku moko kandi ry'abanyekongo akwiye kandi gukomeza kugaragara ubujiji afite. Ati kuri OIF, umuryango ugizwe n'ibihugu bya na za leta 90, yagize ati rwose Francophonie ntiyoborwa na perezida ahubwo iyoborwa n'umunyamabanga mukuru. Minisitiri Nduhungirehe kandi yanditse ko bitangaje kuba Depite Taché atayoboye, ati atashoboye kugaragaza ibigwi by'umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ubushobozi bwe, navuga amazina ye ahubwo akitwaza amazina ya se, nk'aho kuba umuntu yarabyawe n'umubyeyi runaka
aribyo byamufasha kandi kuyobora Organisation Internationale de la Francophonie. U Rwanda rero rwafashe icyemezo cyo gutanga Madame Louise Mushikiwabo, bibutsa ko uyu Madame Louise Mushikiwabo yaba minisitiri w'itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda ndetse aba na minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Hanyuma rero u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gutanga Mushikiwabo kugira ngo ahatanire manda ya gatatu muri OIF, nyuma yaho ibihugu byinshi cyane byo muri muryango bimusabye kongera kandi kwiyamamaza bimusezeranya ko bizamutora kubera ibyo yawugejejeho muri manda ya kabiri. Hanyuma rero nyuma yaho u Rwanda rufashe iki cyemezo, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo kandi yatangaje ko umukobwa Patrice Lumumba ufatwa nk'intwari y'abanyekongo yitwa Juliana Amato Lumumba agomba guhatanira umwanya w'umunyamabanga mukuru wa Organisation Internationale de la Francophonie. Mu yandi makuru hakomeza kugenda avugwa mu buryo bwihuse, reka mbabwire ko abasirikare b'Amerika bari mu ntambara basabwe gusenya ibirindiro byose bya Iran. Minisitiri w'intambara wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Peter Hegseth akaba yasabye abasirikare bari mu ntambara kuva tariki 28 Gashyantare 2026 ko basenya ibirindiro byose bishobora kandi kubangamira umutekano w'igihugu cyabo. Akaba rero ubutumwa yabutanze kuri wa kabiri Werurwe 2026 mu kiganiro cyasobanuraga byinshi ku bitero byiswe Operation cyangwa se Operation Epic Fury biri kugabwa mu mijyi itandukanye ya Iran, bigamije kandi kuburizamo umugambi wayo wo gukora intwaro kirimbuzi na misile ziraswa mu ntera ndende. Minisitiri Peter Hegseth akaba yatangaje ko Amerika kandi yari itegereje ibihe by'impinduramatwara nk'ibi kuva mu mwaka w'1979 kandi ko yatangije intambara yiteguye gusohoza umugambi wayo wo gusenya ibirindiro by'umwanzi byose. Ati duhanganye n'umwanzi ukomeye, ariko ati mumurusha imbaraga, ariko ibyo tugomba kandi kubihamya. Amateka ntiyita ku kuba unaniwe, ku kuba kandi ufite ubwoba, ku kuba kandi intambara isa n'ikomeye, yita ku kuba umurwanyi ahaguruka. Uyu muyobozi yavuze ko abanyamerika kandi bakiri aho gutegereza umuntu ubatera kugira ngo birwaneho, ahubwo ko hari abarwanyi batojwe kwica umwanzi no gusenya imigambi ye yose, kandi ngo ibyo barabirahiriye. Ati musenye misile Iran igabisha ibitero, musenye inganda zikora misile, musenye ibirindiro by'ingabo zayo zirwanira mu mazi n'ibindi bikorwa remezo by'umutekano. Ati ntibizatunge intwaro kirimbuzi. Iran nayo ikomeje kurasa ibirindiro by'ingabo za Amerika mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati birimo Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Qatar, Arabia Saudite na Iraq. Kuri wa kabiri Werurwe kandi yemeje ko babiri ari bo bamaze gupfa. Ubutumwa kandi yabutanze kuri wa kabiri Werurwe 2026 mu kiganiro cyasobanuraga byinshi ku bitero byiswe Operation Epic Fury biri gukabwa ku mijyi itandukanye ya Iran, bigamije kandi kuburizamo umugambi wayo wo gukora intwaro kirimbuzi na misile ziraswa mu ntera ndende. Minisitiri Peter Hegseth yatangaje ko Amerika kandi yari itegereje ibihe by'impinduramatwara nk'ibi kuva mu mwaka w'1979 kandi ko yatangije intambara yiteguye gushoza umugambi wayo wo gusenya ibirindiro by'umwanzi byose. Duhanganye n'umwanzi ukomeye, ariko murusha imbaraga. Ayo ni amagambo yakomeje kugenda agaruka muri rusange. Iran nayo ikomeje kurasa kandi ibirindiro by'ingabo za Amerika mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati nk'uko nabivuze hejuru. Reka amakuru yacu tuyasoreze kuri inkuru rero babwire ko nyuma y'urupfu rwa Ayatollah Ali Khamenei ninde uri kuyobora iki gihugu cya Iran. Inama y'impuguke yatoye uwitwa Alireza Arafi n'umwe mu bagize itsinda riyoboye akanama gashinzwe umutekano, umwe mu bagize itsinda ry'abanyamategeko b'inama y'agateganyo iyobora Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ubu rero uwitwa Arafi amaze gutorwa nk'uhagarariye kandi aka kanama nk'uko biteganywa n'inteko ishinga amategeko. Biteganyijwe rero ko iyi nama y'abantu batatu izatangira kuyobora kugeza igihe inteko ishinga amategeko izafata icyemezo ku muyobozi w'ejo hazaza wa Iran. Amakuru itorwa ry'umunyamuryango w'inama y'umutekano y'inama y'impuguke yatangajwe n'umuyobozi w'inama y'impuguke, ariko amakuru yasohotse ntabwo yavuze ku itumizwa ry'inama cyangwa se ibisobanuro birambuye by'inama nk'uko biteganyijwe n'ingingo y'111 rero y'itegeko nshinga. Nyuma y'urupfu rw'umuyobozi mukuru w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei, kugeza igihe inama y'impuguke kandi ishyizeho umuyobozi mushya, inama y'abantu bagera kuri batatu nibo ifata inshingano z'umuyobozi by'agateganyo. Birumvikana ko rero iyi nama nta bubasha ifite busesuye, kandi mu bihe bikurikira ibyemezo byayo bishobora kandi gushyirwa mu bikorwa gusa mu gihe byemejwe na 3/4 by'abagize inama y'impuguke muri iki gihugu cya Iran. Aka kanama k'impuguke gashinzwe gushyiraho kandi cyangwa se gukuraho umuyobozi w'ingabo z'igihugu, umugaba mukuru w'ingabo za Iran cyangwa se abayobozi bandi bakuru
ba gisirikare n'abashinzwe umutekano muri rusange. Nyuma y'icwa ry'umugaba mukuru w'ingabo n'abayobozi benshi cyane mu rwego rwo hejuru ba gisirikare, inama y'ubuyobozi y'agateganyo niyo igomba kandi gufata ibyemezo byinshi cyane kuri byemejwe bitatu bya kane by'abagize inama ishinzwe kuyobora abasirikare. Bimwe mu bitangazamakuru birimo nka New York Times muri Leta Zunze Amerika byavuze ko hari ibyiciro bine by'izungura ku bayobozi bakuru byatekerejweho mu gihe kandi ibitangazamakuru bishyigikiye guverinoma byavuze ko aya makuru ari nk'intambara ndetse n'ihungabana rikomeye cyane muri rusange. Hanyuma uwitwa Ebrahim Jabari ni umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo za Iran yavuze mu kiganiro cyaciye kuri televiziyo uyu munsi ko Ali Khamenei yagaragaje inshingano z'ingabo n'abayobozi bamwe na bamwe mu bihe ibyo ari byo byose kandi ko ingabo zimaze imyaka myinshi zizi imigambi yazo. Muri ubu buryo rero yemeje mu buryo butaziguye ko iyicwa rya Ayatollah Ali Khamenei nta ngaruka rigomba kandi kugira ku mikorere n'imigambi y'ingabo. Uyu witwa Alireza Arafi ninde? Nk'uko itangazamakuru ryo muri Iran kandi ribivuga, Alireza Arafi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na gatanu mu mujyi wa Meybod mu ntara ya Yazid. Mohammed Ebrahim Arafi yari umuyobozi kandi w'idini ukomeye cyane wo mu gihe cye warwanyaga ubutegetsi witwa Pahlavi kandi yaganiraga n'abayobozi bakomeye cyane bari hafi ya Ayatollah Ali Khamenei. Nyina yari umukobwa wa Sheikh Kazem Malek Afzal Ardakan. Alireza Arafi yize iyobokamana akiri umwana, harimo kwiga Quran, ubuvanganzo n'amategeko y'idini ya Islam, abikura kuri se n'abandi barimu. Yimukiye ahitwa Qom mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, maze arangije amashuri abanza atangira kwiga mu ishuri ry'amasomo yihariye ya Islam mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi. Nyuma yo kurangiza amasomo y'ibanze yatangiye kujya mu masomo ajyanye n'idini mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na karindwi, ubwo yiganaga n'abayobozi benshi cyane b'idini y'abashite nka Morteza Hayel, Mohamed Fazel Lankarani, Hossein Vahidi Khorasan, Javad Tabrizi, Armeskin, Hassan Hajjad Moha Amor, ndetse yiga n'amasomo ya filozofiya ya Mohamed Taqi Misbah Yazid. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abigaragaza, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'icyenda umuryango witwa Inama y'Ubuyobozi bw'Abanyeshuri batari Abanya-Iran washinzwe kugira ngo utegure abanyeshuri badakomoka muri Iran muri seminari y'idini ya Islam muri Qom. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu uyu muryango wahinduwe kandi witwa Ikigo Mpuzamahanga cy'Ubumenyi bwa Kisilamu nyuma yo guhindura imiterere yacyo ndetse no kwagura ibikorwa byacyo. Alireza Arafi yahawe ubuyobozi bw'ikigo muri 2002 ku mabwiriza ya Ali Khamenei. Ni umwe mu bagize inama y'ubuyobozi ya kaminuza y'ubumenyi n'uburezi ya Quran. Arafi yabaye kandi imam muri Meybod mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, agirwa imam muri Qom mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Alireza Arafi yabaye kandi umunyamuryango wuzuye w'inama nkuru ya Iran n'imbaratwara nk'umuco kuva muri 2011, kandi muri 2016 yatorewe kuba umuyobozi wa seminari ya Qom n'umuyobozi wa seminari hirya no hino mu gihugu. Ni umwe mu bagize ishyirahamwe ry'abarimu ba seminari ya Qom, akaba kandi ayoboye seminari y'abavandimwe b'abakobwa b'abavandimwe i Meybod. Bwana Arafi yiyamamarije amatora y'inteko ishinga amategeko na 2015 aturutse mu ntara ya Tehran, ariko ntiyashoboye kubona umubare w'amajwi wasabwaga. Yongeye kandi kugerageza amahirwe ye amatora y'inteko ishinga amategeko avuye mu ntara ya Tehran maze agera kuri intego. Alireza Arafi yaje ku mwanya wa mbere mu ntara ya Tehran mu cyiciro cya gatandatu cy'amatora y'inteko ishinga amategeko yabaye muri 2023, abona amajwi 888,618. Bwana Arafi yagizwe umwe mu bagize inama y'umutekano binyuze mu itegeko ryatanzwe na Ali Khamenei tariki ya 14 Nyakanga 2019. Yazamutse mu ntera gahoro gahoro kugeza ku muyobozi w'inama y'agateganyo y'ubuyobozi. Kugeza mu myaka mike ishize, abantu bake nibo bari bamaze kandi kumva ibya Alireza Arafi. Mu makuru yari afite izina rya Hujjat al-Islam, ariko yitwa Ayatollah.
muri 2023 matora ya gatandatu y'inteko ishinga amategeko y'impuguke, wenda abasesenguzi bake nibo bari bashoboye kandi kuvuga ko azatsinda mu ntara ya Tehran mu bantu nka Mohamed Ahmadvahed Kerman. Alireza Ahrafi yari yizewe na Ali Khamenei kandi yafatwaga nk'umwe mu bantu b'inshuti ze za hafi. Isano ya hafi n'icyizere cy'umuyobozi wa Repubulika ya Kisilamu ya Iran byatumye atera imbere buhoro buhoro kugeza aho izina rye ryavuzwe nk'imwe mu mahitamo yo gusimbura Ayatollah Ali Khamenei. Ibitekerezo bya Bwana Alireza Ahrafi ku bijyana na politiki y'ububanyi n'amahanga n'ibibazo by'imbere mu gihugu byahuye na politiki yatangajwe n'umuyobozi wa Repubulika ya Kisilamu ubwo yasubizaga ku mugambi wa Mohamed Khatami wo kwiyunga n'ibihugu 19 by'ukwezi kwa kabiri 2016. Yasabye kandi anenga guverinoma kwihana ndetse no gusaba imbabazi. Mu kwa karindwi wa 2017 mu nyigisho yatanze mu musigiti wa Qom yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ikiraro cy'ihotera ry'uburenganzira bwa muntu ku isi. Byagaragaye ko mu myaka ya vuba Alireza Ahrafi yabaye umwe mu bantu bagize uruhare mu miterere y'idini ya politiki ya Repubulika ya Kisilamu mu gihugu cya Iran. Inshingano yahawe rero mu bigo mpuzamahanga by'uburezi bya Kisilamu no mu nteko ishinga amategeko hamwe n'icyizere cya Ali Khamenei byamwubakiye umwanya wazamuye izina rye mu mahitamo ashobora kandi kugaragara mu buyobozi bw'ejo hazaza, kubera ko abayobozi b'amadini mu gisekuru cya mbere bagiye bazamuka buhoro buhoro. Umwanya wa Ahrafi wahawe agaciro kurusha mbere hose kandi uruhare rwe mu iterambere ry'ejo hazaza mu miterere y'ubutegetsi bushobora kandi kugaragara cyane muri iki gihugu cya Iran. Ndabashimiye.